watu wenu mtegeri wetu wa WeruTV aja kipindi yetu Rikone ngikuritanaga narwa mtegeri wetu mantu ya kulia irio biro bati kulia kenda oluwa blood pressure indiro ati ubuchumbura rika mtegeri wetu ntuko izi kwina thina nyingi muno ya blood pressure na ndo tuleta kwa radio uri blood pressure yumba kunyihanyiwa na irio pia midemba na midemba mutegeri wetu aja imbodo kulitana matu yake tukita kwa kamande kana passion Lentils mutegeri wetu Lentils isine kaga pressure isitethagirĩa matu ya kwithirwa thina cia ngoro na digestion mutegeri wetu nitethagirĩa stabilize blood pressure eu na mutegeri wetu tawithire bara bengi bethira bena pressure iguru muno ni untu bwa kuthira bena weight nyingi Lentils iti chietu kana kamande nitethairia kunyihanyia weight kimwiri ku igintu gitibati kwirwa gikuraja muno na uwe mutegeri wetu ingono kurithana bingi bia bietu bia Meru kana bia kitamanduni biomba kweneka pleasure na aja mutegeri wetu ndina gitu kitwa kamurenge murenge vegetable imwe itendekanaga muno ni antu baingi indire gutije mantu ya marenge ijatethairia muno ki blood pressure ijatethairia kinya ki digestion mbiraine cia marenge ijatethairia kuruna njira kuigarania no tusithira very zinc na kinya kirenge kyo kwa kiti very rich in zinc kuyitethairia kinya mantu ya fertility na njira kuigarania na ku protect the prostate mutegeri wetu marenge ni rich in sodium kureria kuruga marenge ugatumira chumbi nyingi no tutaenda kuruga irio bia bare na blood pressure na blood pressure ititanagia na chumbi mutegeri wetu tuna gikwashe gitu bya kawaida na twenyeri wetu ya kiganda ile tukaruga neo irio bia kwendeka blood pressure na ile mutegeri wetu tuna minji shetu cia Meru na mutegeri wetu tuna matunda ya tena kwendeka pressure tacho tuna machungwa na tuna beetroot na tuna kinya kibabai na ndeke ndio bietu mutegeri wetu biruwa bidhe sawa sawa ila simu ruge irio bietu na nyanya na wikire gitunguru no rugena pilipili hoho no kuna tuna pilipili hoho cia mithemba ile na o kala ina matu mwanya kimwili mutegeri wetu ndio na kinya carrot ile aja karoti ya very local vegetable ile gote mutotije manto yayo alafu mutegeri wetu ingondo kutana manto ya nyani literaire muno kweneka blood pressure na nyani ichi twinachio nyani ichi chuma garere kwa ura na tanandi kurite na imbira bengi batije nyani ichi ngamita na Meru itakuwa mukore yu ni nyinyi ya kulingana na blood pressure lakini blood pressure kima tujange jama ingi sana jari yatethairia nyani yeje na green nyingi muno na kurigira gutemu tutijema tu ya green kimwiri alafu nyani nyingine yele yumarire kwa ule mutegeri wetu na nyani yele na keguni muno kimwiri yetu kamita na Meru itakuwa ndarimbokia nyani yeje yumagarire kwa ura bale bengi kinya batije kumitumira kinya kumendra barabara ile gutena itiuma yumagereria bara baingi bare maira sukuma bagakura ndarimukia bagatiga sukuma na sukuma tena hinya mutegeri wetu tanyani yeje nanga ngakustara bati gutumira nyanyiji na chira yenchega kenda situ sina kiwini kimwiri yako na mutegeri wetu gatwite nambe twete kuruga irio bietu na ndi kamande yeja na dakika intare mono tayo Lentils ukia Lentils shiaku ojokia Lentils shiaku odampia wekidiko ileroke utena matu jama ingi odampia Lentils shiaku Lentils ile mandeka ikumu na inamo itegro ishire
Dakika 15 Lentils tuwekera tayari ko teiria wagana ndime ngao kana njahi ukathirukia na gitarira nja indagika 15 wake rira wina kinyara kachiako atishire itendo ya mainge na ikeja go umutegeri wetu tugekira marenge jetu riko ingwenda umutegeri wetu umenyeria ku embrace manto ya vegetables shetu iroko no keja kumenyeria manto ya marenge mutegeri wetu utemanira na marenge no tumarenge cia manto ya kuigania kinya ndio privori down umuntu yari down mundi ndiki atedio chuki mbira cia ku cia marenge urie na mutegeri wetu ngakutana ndio cia marenge ngitenge nimetukuita kuraja kwa shibiako elivo na leo mwazeli yako unaja kana ubashaura ule bije batushu bachaura kenda ukenyangia netuja bivario ile kuraja muno na ngose ila kile ngose yumi kirenge antukare bengi bensi kirenge kirwa muntu watwa nake ipona ga ikupa kirenge kurera twana kira twana twambirira kurea baeza kirenge ende mwana akura kirenge gika history na ndio kwenda kinya kirenge guki ore buto bikora ni kwenda kirenge guki kirenge kwa na Meru lakini waburu chama kirenge ya Meru no urekia kila tuitana patanat no urekia patanat pita ya kiro nje Lentils shetu kana mmoja tu wakamani ndio kwa tukijuita naja ijuite kana mbele ya kuya na juita kunizi na kuya na mwangi yokia marenge japo na ikwasha ocho yokia tumichitu wako najika mtenda yetu utigere ruze rugakurikira kenda iduka bwega iki ni ukenda chia bwega kama kumbuka kuderuka mtende wetu na kinya mwanzo kujua kamande hiyo kuderuka mtende wetu ukauna bure kenda wona bria ukateje kulia kenda wini blood pressure na kana uligiria blood pressure kweli wewe kuchumbura na maisha yako iko kuwatu wenye ukai mutegeri wetu na kedro inandeyo kinya utokare yakwina batwe tukiambirie kipindi getu naro tureruga iliyobiria byomba kwenika blood pressure na tureruga mono tachucho tagojo kamande alafu tukaruga marenge jekiri kwa shina mariho alafu tukadidia nyani na nyani ile tuna cheja mutegeri wetu tuna nyani chetu si ya kienyeji tuna spinach tuna ndarimukia na tuna mkoreo alafu tukamedidiria fruit juice ile tedairia kekweni blood pressure nada mutegeri wetu ngwirire kamande ejaga na rika intare mono na ibola kamande yetu na ndire tayari ejaga rika 15
kamande yetu tukamikira carrot na carrot yetu likana carrot yetu mtegeri wetu wabati kwamba kuambia carrot kinyambele ya waja na te carrot yake bete position bati kwamba kudhambwa na ndiye te karoti kanari ronjero nitanga carrot yetu Questo è giusto. Vediamo carne. Tutto che vediamo. E zucchero. Zucchine qui. Boiga, akreterata na kama kimogeto. Mtegeri wetu boiga kinyagwe kaira. Vegetables inyingi. Dili ukuruga into ta kamande utukuruga. Izi pilipili hoho. Mokedera kiwi na nyingi chiani vamba inyingi. Mwekele. Iyo kwenye budget chako. Tunazikana mbejo iliyo kana nutrition bari iliyo kibarangi ni mata ko tumira rangi inyingi kurio pompa ni pilipili kinyo hoho tumira vegetables inyingi kurio okuma Ndio tajua mwalimu kamande si sawa sawa. Ndio kamande dunia na perfection. Okay. Nitamuoja ku. Iko tayari. Make sure ukudren rotire hiyo kila ile sufuria yako na kama mtageri wetu kimo wetu yetete na mbele na kuyabwega na kina marenga na ikwashi kabiteka gitare raja kuna ndi otigira bikutheka wega ugekira akadidira tutagwa simari mutegeri wetu blood pressure ni lazima utumire garlic na ginger no garlic ina natural antibiotic na nini kama blood pressure Tuweke kidogo sana kidogo na tayari sufuria kuya wata mwangi tumira olive oil ndio yendeka ki jioni bila healthy leo kwenda kwa healthy tumira nguki olive oil orinde ndawa na wayo wekera olive oil unajukia vegetables chia kuchonde gutera tukwenda yangurukia hii ya ingi turenda tuwekele vegetables shetu tuwekele vegetables shetu riko
cibe soft tutikwenda kuovercook rikana already wamituite ndio kwenda kuruga healthy food kutoka nje tunaenda tukadiria vitunguru vitunguru kidogo yake brown Murido wako no umwana uta no umwana wakatita ngoma ubati freeway muntu ina freeway leo bitanga vitunguru ukanira mero ndio kwa ngoma ndio kwa ngoma na binasi asima kwa ndio wa vitunguru ndio Agora colunha, vete que você chiaco, não dá cada vez que você chiaco, você dá polícia, não troca. Agora, o gargante general, vete que você ordem, que é carne de cobre, cada e assim, cada. Essa é a mistura com a entrada na primeira caixa. Hivi kana mtuwache kutumia shughuli nyingi kare kana chinja leo ihabari nasi na mtu alebe indawa kulidi kizuri indawa ya kundawa kama kwa tuna mashine ya kujari na wiki Carne, sia carne, vedete che si sia costruito, una pizza grana, come filmati, senza bene, come filmati, sanno. Con il mio monte con la taglia che è una pasta vedete questi punti all'inizio della pianta sentite salendo in giro il primo molto alla Lentils enriched lentils. Mga ujue dukula na dukula kon ati lendana ujue na dukula kwa yeku kidogo tu Isiolo a few minutes. Julianade, Tharaka, Julia, tukekira sea salt kidogo na rika na mtendero tuterasi na kinawekera salt kana ile inaitwa herbal salt no wekere kanini ende wewe muri mujwa high blood pressure utibatie ya chumvi kabisa kabisa na zikana kwenye vegetables shibera sina chumvi ya shiro na goki garlic ile very complete na ijibu yetu tuwekele garlic tanga spinach yako na nini chumvi ile wakati ya kulibu
tena mtu bati kwekura uni tena mbele wa kwanda nyani hizi ndani mopya upe mtu kuandegera nyani hizi wabani utoeja mtu sija na ngai na ile ngai yana sija ikawa chungu na si ujuri ndele yende utana yana ndani mopya. Every meal okaria meal etina green. Sibateria kuidrosina na mtu tukunda vete kusietu si grosina karanga smart atuikira karanga very smart. Kidogo sana. Kidogo chetu tena mbele bwega. Na ingine shigre cheese. Chetu tena mbele bwega. Na tutuluga kusishetu. Kusirika vegetable situloga gitariraja. Na turiruga ndari mukere na spinach. Vegetable sire umba Kenya kore siro. Siro chani kwenda kubingi shiti tena mbele bwega sana makuta ya laikija kupata mwaki mtegeri wetu tunaenda kuwekea hizi kwa soft. A pinch of sea salt. A pinch kanini sana. Kana habu salt. Chumbizi chieku ikipenda. Inabu ikipenda mistishia jua. Chumbizi. Hizi tena madara kwenye mwili. Kuwemu kaulia. Kuwemu ya tena tete. Na kenya ndio ndio wakati wa nini mama ile ile ndio ni watu kuna kwa diuretics kana ndio tunaanza kwa roba na ndio 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 chinchi kala kirungo obekera bitunguru byako bikenanisha ko ibitunguru byako bikoya bikenanisha ko vegetables ziyanyamulika litari sana na nje ya kuikuna kulitariko iko wata mwanki yake niko enda kuruke nutritional value ile wiki vegetables hizi shuna yake itakuwa mwanki kitunguru kiele salt tena ndio kabisa sio hivi ikapata sawa mtego wetu ukauna huru nimeongeleka internet ikivute na kutagera marego yetu tutamanda na kuacha marego bete tukusishia tu suri tayari na mwana wetu
kamande kana lentils n'ebitunguru sitayari nkana ubuzima bwako bwa mwezi nebo otonga bwako rea ibiria bila kibuni bila mwezi wako ukana wote kibuni. Tugeri okaire mutegeri wetu WeruTV acha kipindi chetu Rikone no kedo inaniweje mutegeri wetu tuletegeri yule tedairia muri mujari wetwa high blood pressure na jibile tukore tukwena ribile bati utederia na bili aje tuna lentils tashoka mande na tuna marenge mukimojwa marenge na tuna vegetables na nanda tuna juice nanda mutegeri wetu tutigirire kama kimo yetu itu etitena mbere bwega kiako twekirete minchi tugekera marenge tugekera gikwashi tugekera marigo nuto ito kipyo tugeri wetu bitera yindi yaki blood pressure ukebiro watera asima uliyo bibiri yawe na blood pressure kinyanye ije bibiye kakero gutumira ibyo ya kimo ya kawaida no je kama kimo gaka kama kimo very highly nutritious ili uli kana mutegeri wetu ili wali na lot of potassium na ndito kwenda wikira green itengane ito kwenda wikira green yetu keka mukimo na reka nigwezere tubatumira nyani hizi itakumukore una Meru niyo kwenda tutumira nayo nyani hizi ujukia rojero yo narukezi nyani yako boiling water. Boiling water. Tutienda kuruga green eja ku overcook. Wekera boiling water. Tiorowe kabisa. Rikana nowe kanizye nyani amwe ikaiza nizye ente kedjo ya kuruga nyani mwanya kenda kafa kuku na igata any nutritional value tote kwenda kulose any nutritional value wataka monkey bwega kenda wona bacteria ijesho mkwediro idio nuto yuneno na kenda chioro mai green itendete kwa overcooked green itendete kwa overcooked na orekio kudirio mtegeri wetu pia ngede ku breda Rikana ruje i boiling hot. Kena nishako kiyoga. Tena simu bread. Nishako mtegeri wetu ndo veneri yamwe. Ili yote kwenda kulose any nutritional value. Hiyo the best way. Na kagreen yako wekirege kamukimo rikana nyanya tawa green very nice no wekire nyingi no wekina too much mukore highly nutritious nyanya
locally available. Take nyama tujia mingi. Ayo manavya na ngai iteki nyanga. Mutegeri wetu ukethirwa kamukimo gako. Kakari utubukariru. Kena nutrients ciothe. Kena green. Bekumana. Mukimo wetu nande. Jure. Tayari. Mukimo wetu iko tayari. Rikana tulirwa injibia barebe na pressure. Otera sima kidogo tumeshule na tumechumba. Automation. They have sea salts and fresh fruit juice. Fresh fruit juice, yeah. Matunda zile zariaje. Kitange baba ile yako. Baba ni tunda limwe. Lina maana sana kimili yetu. Bangi bateteja mbira hizi si marenge. Sorry, mbira hizi si popo. Nundu isitenda ile kinya kwenga njoka ili Tharaka kiune isitenda ile kwenga. Itunda lile ya baba ile tenda ile ya kinya mutoleo inadena chiamedo. Meitele ya kunua blood pressure. Kumba iwe na blood pressure oatiga kebabai. Kaya weta Rikone ensure okura kebabai. Kebabai kirunjiro ruingi. Nikaida ile kinya mirimo ingi twetera tukuije tukameta mirimo ya arthritis. Meru wameta milimo ya mpyo. Nasaidia tena sana. Waja. Wikiri tuje kulingana no kwenda ulitobwethera obungana. Tute kwenda kindo kive direct twike baba yake twekera. Kia turikira indogiria piena pivotedia high blood pressure. Nemwe ile kutedia high blood pressure ne echungwa na echungwa terasi maritonya ke blender na terasi maritonya ke juice extractor no ujukie kakirega kagakwa ukayinyaruje narikana uriyinyaruje kuringana n'ureo kwenda na naho yukikinya kayinyaruje ruringe yongerera umwanya wa grasimu
mtegeni wetu. Alafu kenda juisi yetu ndio complete. Beetroot nayo tukametubira. Ni gai sana. Ni gai sana. Kidogo sana. Na leo hiyo tunajulikana tukuruka tuwakabane tunakurenga kambukimuga kampungi kamarenge bila pionde dutetheyo bime hayo blood pressure notongere tuje kiasi kidogo greve originally de thikina tukwenda kinya gwikira thickeners this is thick no tubena nyanya ina tulu bena hoho into people nge kwenda gwikira thickeners na tugire thickeners cietu iria tutumaira imetu iria thike marenge kimianga rira tukuthithia mantu ya kuda nende yukia juice yako iyo beetroot tulithira itawaka cocktail very nice kaya kina beetroot na kina orange ya gutethia pressure na ndasi extract mutegere wetu kenda chionde chumira kinyasi na rangi enroke no mini the nutritional value ya chionde pone kari hizi cocktail yetu ya tukalemea kinyasi high blood pressure mutegere wetu ukamileze wikaira ukamileze wika sukari kifruit choices ukamileze ili rasima wikira mutegere wetu imbona twetete bwega tuishite kamani yetu ipo sawasawa na juisi yetu ni sawasawa nani tuthithie na tukagarishe kidogo tugarishe kidogo kenda vyetu vizuri vikienda kakina kenyeza nukagarishe naitupea hivyo tendea mwili just nice garnish kwenda kagongoni yako nice garnish kama smart
Alafu mtaeletu. Sawa. Juice yetu. Tayo cocktail iko sawa, iko ready. Tuina kamukimo getu kama nge. Turiho nagagekirwa. Kagekirwa gikwashe. Babiri bya high blood pressure. Kidogo ndio merengue na steam na Rikone na dakika rangi or anything. Alafu mtelewetu inaoje tuje wakamandi nje suri tayari. Tujuri tayari na Rikone tugaja mingi protein na starch kedritinge imuno ndio kale vegetables okale kwa wingi sana. Rikota yagani yeko ekedro green vegetable bibinge okarea jira yokui sana. Okinyamu tegeri wetu kakanesh iriapiako na vegetables or tunundo vegetables uterio siyejaga excess garnish vegetables. Alafu mtalewetu ingwirigira no ukarina batu ikumiretwa mbili kuveire bibi bile bitega yera blood pressure bibi mwoyo kamande jurumanizi na vegetables shetu shiake Meru ngarimuke na spinach aikarugirwa kamukimu gakega kamarenga gakari menshi na marigo nekwashe mutegeri wacho ubuzima bwako bwa mwili ibutonga bwako okorerwa ibukana gitega kipindi gyetu maitaja maingi na nikendo menya ore bati gukara ore magima bwega na mwili na kuri ibyo bire lokari available bitina mantu ya maingi ndi bina kibuni kemire yetu ini wako Joy kuma WeruTV kipindi ni Rikone wadhani yako dharimi.